tswe ka tsela yeo re nkang bofutsana bo lokile borui e le phoso kopa re tsamaisaneng se le nana le lona taba ya pele fela ha re ka bona motho ke tlo etsa mehlala e chipinyana le mpe le mmamelle ha re ka bona sister ha re ka bona morwetsana yeo e sale re mo tseba a ntse a sokola le bophelo ya re ha re ra bona sa hlaha a le mone amen ka pele re tlo bua mantswe ya kang ana e re bua moruti makutswane ke batla ke tlo bua ona re tswa jwa bofutsaneng ha re ka bona sister sa re re tlo kana o seba ebile o tlo kana bomme basadi ebe o fumane blessa kae kore ha hotle ha re dumele hore motho a ka hlohononofatswa ke modimo without a blesser ke ntho le sa itseng e katlego borui re di kopanse le diabolosi fela amen ha re ka bona ntate ye saleng se re mo tseba mona a ntse a kikitlela ha re ka bona ditaba tsa di loka re ebe o sa rwala kae ebe o fumane noa ho kae o sana le noa jwale potso ya ka kena o tla hloya borui o rue jwang o tla amohela bofutsana o tswe ho bona jwang rona re programwe bofutsana ho ke atisa hore la ka re ha re feta ha hao lapeng re bona koloi ka ntle ebe re a o founela hela motho wa modimo ya ba ha o sa tsho ho so rekile koloi o tlo utlwa karabo ya motho wa programwe le bofutsana ai bo hlebana ska mphoqa ko ka mo gole gata mo phoqa batho ka teng o bona ka ke motho wa ba le koloi nna ha se koloi ya ka yeno wena bebele re lefu le bophelo di matleng a lelele haiba o ipona o se motho ya ka bang le koloi o tla ba le yona jwang re ka tswa jwang bofutsaneng amen ba bang mona o hirile batla le yona re ikele bomme le bontate ka o ba le o hirile o dumela hore ho hira ke letshwao le bopaki ba bofutsana o buiswa ke program ena e go le go yona fela ho hira ha o ka ya dinaheng tse mose kwana mo rona ba bang ke yang teng re tla o jwetsa hore ha o fihla mose 90% ya batho ba mose ba hirile ha o sa utlwe be shelfo e re go jwetse taba bobedi wena re ka ba ho hira ke bopaki ba bofutsana o kgathatswa ke program fela ka mane ka mole mo yang teng mo rekang teng lebenkele le leng mono le hirile Hallelujah. Makala a mangata a mmuso mo a sebeletsang teng a hirile hanna ha ena le baeti ha o ka tona kholo kapa president ana itseng e tla le Lesotho mona boholo ba dikoloi sa o tlo bana di tsamaya di mo kgahlanyetsa airport di hirilwe ke leka hore ho hira ha se le tsona bofutsana empa ha o programwe o dula o koma ko re motho hirile ke mang ya sa hirang Hallelujah.
ke batla o tshwatla program ena pele ke tlo bua ona re tswa jwang. Amen. Hona jwale mona Lesotho ha o tlo rekile koloi le pele go le buisa le bone ke mo Japane e re go jwetse wena sa tseng wena program we. Yes ke mo Japane, Toyota ke mo Japane, Mercedes ke mo Germany, Ford ke mo America ha eba ha o tsebe. Ha ba tlo memella ka dikoloi tsena tsa di-import re ko jwetse ha ona koloi e seng import Lesotho mona le baesekele ke import e re ke o jwetse le phofena papa yeo e jang Lesotho mona ke import. Moraro wa ka tsatsi le fa ke batla o tshwatla program ena ke batla ho etsa uninstall program ena. Amen. Ha wa thwa le re motho o tla loka jwang o hirue ha tsa motho no sa hirua ka bo le betere kopa ko bese ntate tona kgolo wa Lesotho mona e hirue a ke tshwatla program e fela. Dingaka tsena tseo yang sepetlele mane ha o fihla sepetlele ngaka e re dula mono ngaka yeo e hirue ke mo tsaba o hirwa wena a isa matona a hirue. Television ne o e shebellang motho o mona o mmana mo television o hirue. Ha o ya ka bohobe shopong motho a pheile lofo eno o hirue ka mantswe a mang o ja dijo tsa batho ba hirueng o karama 41 ya motho a hirueng wena o lo bana o hirue o madimabe ke program. Re tswa jwang bofutsaneng ha re delete re be re se uninstall program sena se ka ho rona. He aska ikutlwa khale bolaosi bono ntse ke bona ba tlhotlhoga ha re sebetse le yona ke nye sa tlhotlhogweng diaparo ka o fela di keta o hlatsuwa na ke bone ba di tlhotlhoga pele ba di beya tegateng ha eba o apara ntho tse tlhotlhoguweng jwale phoso e kae ka bolase bona bo apare jwalo ka o iketseditse bona hobane ha ona mohlolo moo. Amen. Ha ona ke le se go le ba bang motho ja papa veke ka o fela e re ko jwetse botsa kgomo e ja jwang veke ka o fela ana yo utlo kgomo illa wena o liswa ke program tsena bo mmele bo ntate di ense hore re amohele bofutsana hore o ska ba le mohlare tla itseka hore o ska le mohlare tla nana ntho ye nngwe jale re dutse re mafutsana ene ha re mafutsana bophelong re mafutsana kelellong. Ho nona le advert ha ke sena ka pa kofi ena ntse le teng e bitswang Milo le a bona ke re Milo tate mohlodi ka kena e rata ke a se Milo ene e kila ba le advert televisioneng jwale ene mo mme o nka kotikuti na Milo o e beya ka hodima fridge jwale ntate wa lla o batla Milo ho thwe ha rabelwa ho thwe it's on top. Amen. Our problem is on top. Milo ya rona e ka hodima fridge ya kelello. Okay, it's on top. Monna yona hore hona le phoso ya kgolo
peo ke e boneng tlasa letsatsi ke a barui ba dutseng fatshe. Bomme le bontate re phela lefatsheng le jwalo, Modimo re hlonolofaditse, Modimo re thusitse, empa bothata ba rona ke hore re fusaneile on top. Amen. Re hloile katleho ebile lentswe morui ge le hloile. Hallelujah. The biggest scandal sa Lesotho mona se tla tsejwa le dilemo tse tlang ke hore mmuso o la wela matsong a bahui. Ke le utlwile phoso e bile ha le fa bahui mmuso hantle bomme le bontate, ne re sa lokela ho fa bahui mmuso, ne re lokela ho fa Lesotho borui. Amen. Jale o kuwetse hona le monyantsha mametse hona jwale ke le nya hae mona ka baka la program onza ke ra fetwa modimo kutwane ai fetwela e fang kgeje la lo sa ke na tabeng sa bohui o tlile hantle. Yes, ke kene tabeng sa bohui ja o kutwa hantle. Amen. Hona le temana ka hara Bibele e sale kena ka kerekeng, batho ba itshwere ke ya morui le Lazaro. Haisa morui a shwa a epela nalong ya bafu, mofutsana le yena a shwa a nkelwa sefubeng sa Abrahama. Mafutsana re ka ba ya sefubeng sa Abrahama. Re go gwetse nnete, ha o batla batho ba boikgomo so bo sebetsang in full gear ho bona, ha o batla batho ba o bokgopo ba bo tsebang ka dikhala tsa bona kaofela, ke ka ra mafutsana. Ha o batla batho ba leshano, batho ba mona, batho ba mohonu, batho ba tsebang taba tsa batho ke disono tsena tsa mafutsana. Mafutsana a nna ke ikgantsha ke lapa. Amen. Ha o batla batho ba kenwang ke le demona le leng le le leng le fetang, a tsa ke mafutsana le ntshware le bomme le bontate. Morao wa ka fela kore ke batla ho tshwatla program ena ya bofutsana. Amen. Ntho ke batlang ho itsebe ke hore ha se thato ya Modimo, ha se morero wa Modimo hore o sokole ntho e nngwe le e nngwe lefatsheng. Empa le kunutu le o lokelang o le tsebe ka jeno ke hore Modimo o rata ho thusa, empa o keke wa thuseha ha o sa lebella thuso. Amen. Re ka tswa jwang bofutsane? Number 1, ha re bohloyeng. Ha re bohloyeng, ska ba ikgothatsa ka ntho tse o kere ha fela motho o ntso robala o tsoa ho tla bo o loke. Amen. Ke batla go utlwane bo me bontate ke tseba ho feta. Go utlwane hore ho hirwa ha se le sona bofutsana le ba hlomphe ba hiruwe. Go utlwane hape ke re hore ho hira wena a hirileng ha se le sona bofutsana. Amen.
ho hira ke ntho e teng lefatsheng ke re ha o ka moseteng jwale o lo makala wena o lo makala wa tsa mose kwa hona batho ba hirileng room e le nngwe e le ofsiri e le mohlomphehi jwale wena o bua di-cares dithohako mehlaeng ha kgwedi fela ha monga matlotlo batla rente o bua di-cares o duma hae ena yena o bua ka rona ya itseng ha ke tsebe kgwedi e fedile ke mang ha sa ntse a pota mona ke a tseba motho yona o etseditse mohau o reketse di-cement a o rekela mahlabathe a o patala meselara a o etsetsa re wena o bo so o kena fela ho na le hore o mo hlonolofatse o a mo rohaka ho holo khona o yola dirente tsena fela le ntho ena ha ya nnela yena ha o tsikeng a ba ya nela amen le bana ba hiruweng nako yohle ha kgwedi fela ha o lebohe moputso ona ha o lebohe motho ona ya o etseditse mosebetsi o bua thwako ho thwe ke tla etsang ka ntwe ke ana sala ntwe ko ha o ka na motho ona ke mosebeletsa ka kang bona ntho ampha yona bomele bondati ho fihlela re hloya bohloti re ananela tlhonolofatso ha re tlo tswa bofutsaneng ke leka hore ho tshwanetse o fihle moo ha o ya moo hirileng teng ha o atamela teng hore modimo ke a o leboha ha o bula ntlo ena ha ke na taba kapa ke rumo tse pedi kapa ke rumo tse hlano ha o tshwara senotlolo hore modimo o mhlomphile hakakang ke dula ntlong eo ke sa e ahanga ke phela hantle modimo ke a o leboha ke leboha le ke leboha ka monga ntlo ena mo hlonolofatse le wena ipuele tlhonolofatso hobane bibele ya hao le ya ka ere ha o sa tshepahala ntho tse nyane ke ba tshepelwa ntho tse kgolo ha o sa hlokomele ntlo ena eo e hirileng le ya hao ke ba e hlokomela ha o sa lebohe modimo ha o filo le o patala rente o ke ba mo leboha le mohla rente e lokelang ho patalwa ho wena amen hloya bofutsana ananela modimo ntho tseo modimo a o fileng tsona don't curse them amen wa bona bofutsana bo bohloko ka hore bo kwala mahlo ntho o le ngo bana ile phoso ho wena bofutsana bo etsa re le anang le bana a utlwa tenwa le ke bana bana go ntho tsena di kgogintse di ja fela ha o ntho tsena ke tsona tse ketang phofu ntho tsena ke tsona tse ketang tswekere bomme le bontate hleng bofutsana bo bobe amen le tswana thapelo ya ka ke efeng ha modimo ka nthusa amen ke go ba modimo a ka nthusa ntate morutishago ke batla ho iphumana ke disa kereke ya di-millionaire ke batla ho iphumana ke disa kereke ya batjha ba tsamayang ka koloi tse ntjha ke batla ho iphumana ke disa kereke ya batho ba nang le lebaka la ho leboha modimo everyday batho ba reng ha kereke e kena e be hore ntate moruti ke kopa tshwaro le ka re for the next 3 Sundays 3 weeks ha ke tlo ba teng ke na le di-meeting Dubai ke na le di-meeting ke batla ho bona batho ba phathahaneng batho ba sesang
ka hara ditlhononofatso, batho ba lebogang Modimo, batho ba riwa ka Jehova moya wa ka, tsohle tse ka ho nna di ke di wa ka lebitso la hae. Ke batla ho bona batho ba sa bineng fela, ba bua ba re Modimo enwa a ntlosa mona, a mpeya mona, a ntlosa mona. Ke batla ho bona batho ba phathahaneng ka ditlhononofatso. Amen. Kore bomme le bontate, ha Modimo ka nthusa, ke batla ho bona batho e reng amen, ba e reng ha ke re ke iswa ke latwe ke ba babedi fela, ba re Ntate Bishop ha utlwela ka tsa tsoseletso la nkutlwa e re ha ke re ya ntse ke nana ba re bokae, ha ke ne ke nana ka kuthi ba re ne ha ke re ke a gola month end ba re o ka hloka re sebeletse budget ya hao, gona sense re na le ya rona a le yang kutlwa bo le bonka ba re rona sense re na le ya rona, re go tsena wena personally o ka hloka boka, empa ya sound system is covered, ya transport is covered, ya o advertise is covered. Wena re tsena wena o ka hloka bokae fela, wena lokisa molaetsa fela re tla isa tsohle. Bomme le bontate, Satano le shano ha re mafutsana, ha re kopa le hauhelo ya Modimo e moduma rona, re patanyetse sefapanoma ka madi a morena Jesu. Re ba ukamedi, re ba etapele matla a Modimo a moduma rona, ha le bokwe lebitso la Jesu, ha le bokwe lebitso la Jesu. Silivera le kgauta ke tsa Modimo wa rona, di diwa di phumwa ke Modimo wa rona, ba le mofero ya bulang tsela ke Modimo wa rona, ba ho kwetseng mamati ya bulang mamati ke Modimo wa rona, ba o leng lefu ya tlosang bafu ke Modimo wa rona. Haleluya, amen. Ke batla ho bona batho ba reng ha ile Maria tjena, haleluya, ha ke re ke tswa ba re Ntate Bishop ntse re nahana gore na o ka ba le nako ne mohlanga Modimo, re se re rekile dijo le diaparo, re batla ke re ka maluting ka kwana go lo fa batho, wena o ise fanggetši, wena re tla o fufisa, gona re tla ka di 4x4, gona re tla bomme le bontate. Ke opa ke le jwetsehle Satan o entse ka re borui ke batho ba sa tshabeng Modimo, batho ba sa tshabeng Modimo ba nwa jwana ba bona ha monate, ba etsa ditsela tsa bona ha monate, gobane ba na le mekgwa. Kereke ya sokola, re sokola go rapela, re sokola go rera efangeli, re sokola go sebeletsa Modimo ene re kgotsofetse. Re bona Lazaro ya lo tshediswa lehodimong. Amen, amen. Ke rona re bona motho a tleya ka tlene, re kopanya le boloi, re kopanya le dinoa, re kopanya le di blessa, kore ka tle o re toloka hampe. Yes, bobe bo teng ka tle ho, empa le Modimo a ka hlohonolofatsa ba hae. Amen, amen. Hona le kereke engwe mosekwana, di ashara tsa kereke eo, di ashara, amen, ke di CEO, ke batho ba phahameng. Amen. Kerekeng ye motho a letsang keyboard, motho a letsang keyboard o ya kerekeng ka flight sefofane sa hae ntate, o fihla letsa kerekeng. Rona ka baka la program ena e ditsela ya phoso re ba bue ba beuwe fatshe,
rona ka kerekeng sa rona ha motho a ka laatleya a tshwara ke ditsepedi tse tharo wa tswa kerekeng ba tswa kerekeng amen rona batho ba hlonolofala ba tswa kerekeng ke opa ke buele satane ka sekgowa ka jeno you are a liar devil go tla nako yeo ka kerekeng ya rerang tla ba hlonolofetse kwaere tla be hlonolofetse ba itulo ba tse ba hlonolofetse go tla nako kerekeng yeo batho ba tla kerekeng ba re rata modimo wa lona re bone diketso sa modimo wa lona re bone maatla a modimo wa lona re bone mogau wa modimo wa lona go tla nako yeo batho ba tla kerekeng ba re motho yona re a mo tseba o na sešenana ga e sale a kalela go rapela menyako ene bulehetse ga e sale a kala go rapela modimo o moetse gantle nako e jwalo e seliteng I prophesy ka lebiso la Jesu gore ba ba madusi mona o a tswa mofusaneng o a lokolla mofusaneng o a tswa mokopakopeng modimo o tlo hlonolofatsa salary ya gago modimo o tlo hlonolofatsa business ya gago modimo o tlo fa di-idea tse tlo ntshetsa pele re karabo ya lefatshe lena re tharollo ya lefatshe lena ga le bope lebiso la Jesu ke a profeta gona jwale ke manetswe ke batho gona jwale monyako wa buleya ke re monyako wa buleya ene ke letsa satane o leiti taba ya o se lokisiso le godimo e se e failetse le godimo e re ke tšhike hanyane that we prophesy to myself makusane modimo o bitsitse modimo o tlo gauhela modimo o tlo hlonolofatsa ga le bope lebiso la Jesu nka etsa tsohle ka krese ya mpha maatla bomme le bontate modimo a le godimo a ke ba mpha pono e kana a ke ba mpha bokgoni mo bokana a ke ba mpha anointing e kanana e re gamphe maatla ore ke sebedise ke tlo ya mosoma wake ke tlo hahlaula lesotho ke tlo kena ditelevisioneng ke tlo kena diradiong gobane modimo wa rona o itse ga ke botse ga go ya ka kwanana re a tswa mofusaneng re a tswa modimo a ke wa o fa bana bano e be ga o fe maatla o ba hlokomela modimo a ke wa o fa education e kalo e be ga e swele molemo ke roba dithohako ka lebiso la Jesu ke re ke roba dithohako ke roba ditieso ke roba maatla a satane a o fenyeletsang ohle mo satane a kwetseng re a bula ka lebiso la Jesu re a bula ka lebiso la Jesu lebiso la hao li tlo batlwa ke lebiso la hao li tlo hopolwa ke lebiso la hao li tlo hweletswa ka lebiso la Jesu o ntso phela ga o na bitlega ke re o ntso phela ka gobane wa phela ya phedisana o tlo o hlonolofatsa ya namolelana o tlo o namolela di-business di atla matlo a yatla makoloi a yatla diphuteletso di yatla ka lebiso la Jesu halleluja amen amen asana ba bambari bona ga lahlehelwa deo ka mogana re ga Jesu bale o sa re ga ditšhelete o buiswa ke program e ka wena ka mona and I install it ka lebiso la Jesu ke a itilita ka lebiso la Jesu o tlo bona mogau wa modimo e re ke o bolelle he wena sa tsebe bebe re Jesu le ha ile le mohudi o ile a fusaneya gore re tle re ruwe ka bofusana ba hae Jesu o tlile re phahamisa Jesu o tlile re namolela Jesu o tlile re hlonolofatsa ka lebiso la Jesu ke rapela gore ba hirile matloa ba be le rente ina
patele rente, ka mona lerapo le nyolohe, ka mona o patele rente, ka mona o reke furniture, ka mona o patele rente, ka mona o reke koloi. Wena ya hirwe ke rapela modimo re ka lebitso la Jesu ha o qeta ho kgona le wena kgodisa ba bang ha wa mmuha ke re salary ya hao ha yo fepe e be fepe e mong ha yo ntshetse pele e be ntshetse pele e mong ka lebitso la Jesu wena rekile mkoloi ya import o nepile dikoloi kaofela ke di-import jale ke rapela promotion jwale importa Germany kwana importa Russia kwana importa America kwana keep on keeping on ka lebitso la Jesu. Ho na le phoso e ke e boneng lefatsheng ke dithoto tse benngweng hodimo bomme le bontate. Phoso ena ya dithoto tse benngweng hodimo ho jwalo Bebele le watla le ise pelong ya lona modimo ha ene batho ba rohakang modimo are more blessed than batho ba rapelang. Lokela taba eo ke lokela taba eo. Ke batla go kwala molaetsa ona. Number 1 o tswa bofusaneng ka ho bohloya. Number 2 o tswa bofusaneng ka ho leboha tseo modimo o fileng tsona. Tlohela ho khesa bona ha hao, tlohela ho khesa salary, tlohela ho khesa ditjhelete, tlohela le salwana o ntso bua lefu mehlale. Ha re nyollele mosebetsing mona ba re tla etsang ka ntwe e re go tsena o tla etsang ka ntwe o tla ha ntwe ha o ka ntwe o tla pheta tsogo tsa o ka ntwe tla na o tla etsang ka ntwe o tla hlokomela mmele wa o ka ntwe o tla tlea ka ntwe ha le mo ka lebitso la Jesu o tlo tsosa satane ka ntwe o tlo sisinya dihele ka ntwe ha le mo ka lebitso la Jesu. Swa bofutsaneng ka ho bohlokwa, swa bofutsaneng ka ho leboha modimo. Amen. Number 3, nehela ntho tsa ho modimo di fe modimo. Ha wa ke koloi e just I'm just a driver, the owner ke modimo. Ha wa ke salary I'm just a steward ya kwa moputso ke modimo. Ha wa ntho nna ke hlokomelletse modimo fela. Amen. Dinele modimo tse ha ba ke business to go every morning when you step in that business kana pele bona le bontsha te re ke le se tabena pele ke fete re feto mogana Jesu re bana ba le fase lena molokong wa bona ba bohlale o feta bana ba le sedi. Bana ba le fase le ha na le business e go betse ska ba mpotsa ke sebella kae ho na le dithupa tse ba mo fang tsona ha kena o seng o phuphu o hlafuna thupa tseo e bontsha tshwele e tla tla kgwena e tla tla kgwena ha kena ka koloi le ha ba ka ta reka koloi e ntjha e misa le ba lempele ya sebetswa bana ba modimo ke ntho rona e lohle ha o kena ka officing re I will enter the gates of my business with thanksgiving ka lebitso la Jesu ke kena kgwebong ena eo ka netsweng ke modimo e tla hola kgwebo ena e tla natafala kgwebo ena ha eba ke koloi jwetsa ka lebitso la Jesu no accident koloi ena ke ya Jehova e tlo mphelela leboha modimo ke re leboha modimo rorisa modimo. Amen. Amen. Tawe mo ke horo
go futsaneng tšhetletsa o se go futsaneng ka sekgowa dream more lora haholo ke re lora haholo Jakobo ke enwa o ba le Esau Esau tlo mmolaya ha nsa ba le Esau jwalo ya ba le tsatsile a dikele ha le tsatsile dikela Jakobo a bona go so le lefifi ha ke tlo gona o tsamaya Jakobo o tsile ka tlung o tsile ka tumelano le mme wa hae ha nyamela fela ke na le nna mme ha ebile o mo etse gona a ye kae hore a bale Esau le ha temana e sa tshumona ke nna ha hona mme ya ka ntsha ngwana ka tlung a sa mo fa diaparo le dijo ha hona mme ya ka etsa jwalo lo ga ne mme ya Jakobo ena le go entse jwalo o na mo file dintho tsa tsela empa Jakobo ha fihla tseleng letsatsi le dikela kwa ba ke go ne ke re ska tlo ya ba haleluya motho a tla go kgwathatsa re jale o thotse monna ha o ntsang ka mekotla go ile ringame Jakobo ha dikela ke letsatsi ke ha a re tsena tseo mme a mphileng tsona are not enough ke la lelo a re tsena se mme a mphileng tsona ke tsa mo ke yang ha se tsa mona mo ke teng ha sa itlwe shelfo a ba re tsena tsa mme ke tsa mo ke yang ha se tsa mona a ba bea tsena tsa mme mona a ba tla tsa mona mo a teng a nka lejwe la mona mo a leng teng a ke tlo sa matsa le bane tsana ha se tsa mona ke kopa modimo a ka mphe batho ka jeng ba nang le kutla hore hona le ntho tsena ha se tsa mo ke yang amen ke a re lejwe lena lona ke la mona fela lena ho ke a ro a sa malejwe e seng ntho tsako amen wa tsao ba neng a sa malejwe ona I want to be uncomfortable one ha ke a fella mo ko le ka modimo ka mpha batho ka jeno ba reng ka tsuka mona I don't want to be comfortable hantle mona ke a fita mona mona ke hana kwa la fela ho tse a samalejwe ka ba le jena le a mokukunela ke go patale biso la Jesu your success you kukunele ho ba le modimo wa ka o fite ke go patale biso la Jesu balance ya ha o bankeng yo kukunele ho ba no lokela o fite ke go patale biso la Jesu ina yukukunele obani wafita yobulale bisola Yesu promotion na yukukunele ona le moya alikata jirena yukukunele obani na hakimoto akathuka utsila number 2 hothi ale uduma lizwe zwalo alora abona leri eswanfati e ale hodimona ke ba o ka ta o kana kara for one lora o bona airport e tloang na hengena e ana hengane ke go ba ka le biso la tsona te mo luki ha o ya maputiti ya kereke lora o bona putiti e tlomile sedi ya moma ba tsaba tshati o ba ka le biso la Jesu ha o tsama kiswe lora o tsama Manhattan lora o teke halo ringame itsa hatso wa mo ena ke kopa yo etsa lehle ke kopa e kale ka je ke kopa
by the wheels of this vehicle di kala ofisi ya ka jeno ha tsware ne ke sa tsore ngalo ena ke ya modimo ke kopa modimo e tsore ne ke sa nna ne ke ka ba ke buwe fela a tse mona ofisi modimo teng mona ne ke ka ba ke pulusitse fela a tse puluso mo modimo teng mona ba tsale kampana mkutlwa ke re ka lebiso la Jesu ha una fela mo no modimo ba ka mtlotisa ka wena modimo ba ka mkhansa ka wena ako be reflection ya nteka itswang ke modimo go tswa lora bona le e yang le godimo a bona manyoloi a ntsa nyolo a theo ya ba ntsa re fe go tse go pakale di tsara tsa mo phela ntshwa o bona ntse e nyolo I'm busy looking at these blessings. Hasura kina kuyalona kipe mtweki wanambona mtonga hawa mutimo kikweza yekakana ikaba ufumulo moka ukulelana naisa lumpitela kima kese kala kiri number 1 kaya ufusana number 2 lewa hamutimo number 3 Lora ringame skabe salonso abota tongo tsa hao nyama kutwa ke nna ke lo hile ho tiki America na hala motho a sa tsebe se khwa tshena na se ke America ere go jwetsa na hala na morao se se ma China a ruile naheng se a sa tsippuo ya moo how say international phone ma China a ruile ntsa ga usia wena tsotsi too much hai wa modimo tla o romela naheng se mo se o tsenda ke nena I'm ready to go ke tla poleka ya se ke le mane ke tla kopa ke Lora That's why you get to the moment when that. Morena Jesu re mojadi o na tswila lo jala pele o re ngwe ya wela majwe ya re ha re ya mela ya pupetso ba ne sa teba ba ya shwa o re ngwe ya wena ka thuka o sela batho ba ya hata ka maoto o re mpa yengwe ya wela mobu o motle thopa mobu o motle o peu yena e wetseng go ona ka jeno thopa ke le bollelle tabena bo mele bontate thopa from today thopa nkutu hantle na ke from today redise wena se shoka taba sa hao redise o tlo makala ke ntse modimo a tlo re etsetsa tsona ke re redise ke a pheta redise o tlo bona ntse modimo a tlo re etsetsa tsona tlo pe mo ne mo ka lebitso la morena Jesu na bela pes wallet ya hao ha ke tlo ronehele ska ba tsho Sawa tswana sepatše sa ba no so shilo go go nehele you know your program go pe mo le masare sepatše sa ha tsara wallet ya ha it may be empty hona jwale it's why bo me le bontate go tlokela ka rantwa hona jwale mosadi mo o re ho Elisha ke tsietsi ke na dikoloto tseo ke sa tsena di ke tsang bana ba ka ba tlongkua o profeta rona linga tlonya ora ha ona letho ha isipizena le olinyana fela ele ka nore ke je le bana ba ka re ntoswa mona modimo go back to your house
yona pizza ena o reng e tshetse olinyana e senang letho. Your miracle will start right there. Baba lona wa leteng wa mokotlong wa hao ke pizza ena le olinyana fela. Le wena wa e halala. O so tseba hore ke ba etsa letho. Ke tlo bua tlhonolofatso ke le mona. Oli eo ha isa ta fela ka lebitso la Jesu. Pero oli eo ke point of contact pakeng sa hao le Jehova ya mahodimo. E le mabaka le mahlo hae. Basotho na le di-curse se bueng ho rona. Eno ha ke batleha. Bana ba batla rute ya mahala. O tla sebetsa mahala. Ha ona taba ho bue curse efeng bophelong ba hao. Ya expire hona jwale. Ka lebitso la Jesu. We cancel that curse. We reverse, we break, we destroy that curse. Ka lebitso la Jesu. Hona le ntho e mpe ke e boneng lefatsheng. Ke mabosana a tsamayang ka maoto. Ke barui ba beilweng ditulong tse fatshe. Phosong ke di bone lefatsheng. Hohle mo kereke ya pholoso e leng teng. Sign eo e bonang le ha e se go tsona kaofela. Empa bona poverty kerekeng sa pholoso. Ba pholoso ba tumme ka ho futsaneha. That curse ya expire hona jwale ka lebitso la Jesu. Modimo we inola. God is blessing you now. Receive the blessing. I said, receive this blessing now. Receive it now. Receive it now. Change your mindset. Change your mindset. More healing, be a blessing. More healing, be a blessing. Como khatona officiel au fini mosebetsi. Para walete ha mo tla ha jole ke arabela. The miracle is taking place right now. Ka lebitso la Morena Jesu. Ntate ke arabela hona jwale. Ha Morena Jesu ane a le lefatsheng mo una fihli pela Barithimia. Ha tloha ho Barithimia, bophelo ba Barithimia ke bo fetwile, a bona a tsamaya. Morena Jesu una fihli pela lebitla la Lazaro. Ha tloha teng Lazaro ke ha tswile ka lebitleng.
Morena Jesu na fihli pela monna na dula mabitleng. Ha Morena Jesu a tloha ho yena monna yo tona apere ana le ditaba. Ke a rapela hona jwale. E mong le mong under the sound of my voice. Fita pela hae Morena Jesu. Morena Jesu fita pela hae. Fetola boemo hona jwale. Ke a rapela ntate ka lebitso la Morena Jesu phoso ye ya hore mahosana a tsamaye ka maoto barui ba beho tulong tse fatshe. We rectify it in the name of Jesus. Re hlohonolofetse, re hauhetse, re hloletswe ke Modimo. Ntate ke a rapela ka lebitso la Jesu hore lehu le sikileng pula ya ditlhonolofatso ha le hodima hloho e nngwe le e nngwe hona jwale ka lebitso la Jesu. Ke bua le komello e maphelong a bona, ke bua le sebataolo se maphelong a bona, ke bua le moepa o maphelong a bona. Sohle di fetohe hona jwale ka lebitso la Jesu. Ntate ke rapela hore ka hara bana ha o be le ba o tla ba pele malokong a bona ho hlohonolofala ka tsela e tutuletsang Satane le badimong. Ntate ke rapela ka lebitso la Jesu ba etsetse dintho tseo malokong a bona di sa bonwang, di sa tsejweng, di bonwa ka bona hobane ba o tshepile ba ya o dumela. Di hlahe ka bona ka lebitso la Jesu. Katleho e hlahe ka bona ka lebitso la Jesu. Lesedi le hlahe ka bona ka lebitso la Jesu. Ke ntsha bomadimabe ka metso, ke o roba ka lebitso la Jesu. Ke roba bomadimabe ka lebitso la Jesu. Ke roba bomadimabe ka lebitso la Jesu. Ke roba bomadimabe ka lebitso la Jesu. Ke roba dithohako ka lebitso la Jesu. Ntate ba ne ba sa fumane mosebetsi, ke ba ho etsane o mong wa mehlolo e leng nnete ba fumane mosebetsi kapa wena o ba thehele business ka lebitso la Jesu. Modimo a ka rarolla problem e nngwe le e nngwe eo Satana na ithorisa ka yona. Mohlolo o etsahale, mohlolo o etsahale, mohlolo o etsahale, mohlolo o etsahale ka lebitso la Jesu. Mohlolo o etsahale ka lebitso la Jesu. Satane re laetswe ke lentswe la Modimo hore re o hanele, ho itse tla re balehela. Re a hana ka malapa a rona, re a hana ka di-business tsa rona, re a hana ka bokamoso ba rona. Re dumela phunyeletso, re dumela katleho, re dumela kgolo ka lebitso la Morena Jesu. Ntate re a leboha, ntate re a o leboha ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halelang. Amen. Amen.